Nongeye kubashimira ko mudahwema kudukurikira. Uyu munsi nanone nagarutse naje kubagezaho andi makuru, ibiganiro, ibyegeranyo ndetse n'amakuru ya politike, amakuru y'ibyamamare. Uyu munsi mu kiganiro One Step Show ngiye kubagarukira ku buzima bw'Abanyafurika badasanzwe bibera mu mashyamba ya Afurika. Abaturage b'ubuzima bushimishije, abaturage bahora bishimye, abagabo, abagore n'abana babo ndetse n'amatungo yabo bose barabana. Bisa nk'aho abaturage bari mu kinyejana cya 17. Uyu munsi iyo urebye ibihugu na bimwe byo muri Afurika, cyane cyane ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yo hagati ndetse no mu burengerazuba bwa Afurika, uzasanga abaturage badasanzwe neza baho ubuzima busa nk'abo nubwo mu binyejana byashize. Gusa n'abaturage bishima, abaturage barya ibintu zidasanzwe. Bisa nk'aho uyu muturage wo muri ibi bihugu bibera muri aya mashyamba, iyo abonye undi muturage uje kumusura aturutse mu isi nshya nk'iyacu, ameze nk'umuntu ubonekewe. Mu mwaka wa 2024 mu gace ko mu gihugu cya Benin, umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyitwa Tribal African Culture yasuye abaturage. Umushyitsi wese ugeze mu gace gashyashya yahaye umwe impano ya bombo. Ni bombo, za bombo z'abana bita bombo ku gati. Gusa igitangaje, abo baturage bose barayirwaniye, byasaga nk'aho babonekewe. Aba baturage bibera muri amashyamba birabagoye cyane kubona umuturage wawe yatunze telefone, usibye na telefone zizwi nka smartphone na zimwe za gatushi nazihaba. Gusa n'abaturage bagira urugwiro, batunzwe no guhiga, bica inyamaswa bakazifata bakazotsa, bikaba nk'aho ari amafunguro yabo ya buri munsi. Iyo babona baba ari abantu rwose bishimye iyo bari kumwe n'inyamaswa zabo. Gusa nanone babaho ubuzima bwa gikene, ubuzima butagira icyizere. Uyu munsi nimba uri umuntu ukurikirana imbuga nkoranyambaga, aba baturage barababonye. Aba nabo mu gace kamwe ko muri Ethiopia, abaturage rwose baho bishimye, abana babo bakora ibintu bidasanzwe, ubuzima bwabo bwose bibera mu mashyamba. Aba ni aborozi, ni abatunzi, gusa ubuzima bwabo bwose bibera mu mashyamba. Ikindi kintu gitangaje kuri aba baturage ni indimi bavuga, uburyo bavuga n'uburyo basubizamo. Aha umunyamakuru yamubashije izina rye, maze mu gusubiza neza cyane mvuga yamusubije. Mbese bisa nk'aho nabo uburyo bavugamo bibaramo icyizere, baba bishimye nabo bariho. Ndagushimiye gukomeza kudukurikirana, kora follow.